parteng penal tum aporteng dam sitong long bot do penal tum media no jes ko tum kurung ki bujar kasi pininang tum apan tang penta karbeng no benjes karbeng no atau kanum pacit dia ham alam tidak kaprek kali kita dili tum song drop abaring KLNL abaring EDC ke abaring UPL ke abaring KPL tianong rotom la song drop ini tum cingrum pen Karbi X Revolutionary United Forum labang so hong klang mensi ini tum ini ang tum mana cukhal tapi na cukhaben la ano pesita kan tung bangke jadi tum damtang 2021 September tarik li ani litum Delhi long supielo Government of India, Government of Assam akan ke Karbeng Law dan Was Council akan langsung trok aparim jadi mereka cesong masong ada litum lamdong cetok det penapi kalau suhu di litum hang Government of India dan Government of Assam itu litum orang caro nikan kini anggong sih kado kami lah ikut dalam itu permuatan dan implement PNG sini litum hang lam caro kilo tapi di litum teglong lo nikan kini lengdet penapita ki ongdung ikut dalam kecito malam don muka bini kicunci kile damde rasong sini litum teglong kasi pininang litum media hoy ben litum Government of India, Government of Assam Karbeng Law dan Was Council pan litum appeal alam khilahan lo Prabjin Ben MOS 2021 bangke implement serak nangko close by close lanon election na prang nilitung lahaya kamus son doang close nong uske doana saya bangke bicun NG pansin nilitung government ang tuning rilo na penan parna hala ekoda lo kitutang hormu je 2.2 long poteng kulote 6 schedule labangso 125 amendment bill 2019 hala bang prabjin pen parliament long less C lanon kidogoma council 26 constituencies pen 44 ang seat kapat pen anso se ladak seat papat pen na pen ya delimitation kado kabenan claim je pangsi ditung tuning dilo tapi gila swasta ipa junji pan ladak bang huinu do ladak member of parliament MP kasi alangli halda parliament ahong jai no lakai nam ki ani litum 2021 ai court kal det kalisi alang itu ben kecetok hala suot bari mi video ben kecetok 2011 hala so ai court apan stami prabjin ben ladak parliament na ahong jai long ban ben pecun je farman cerap itu je pansi alang di MP untuk forensik B akhirnya alang di pantan itu tuning rilo lapen ke Government of India dan Government of Assam atum ladak dili tu mai kota pang cunce det na penung kuk la pusong det kali atma ha ka bang ili tum pani tum thekdam long lo upi lo ki chunge bote hala ili tum mai kota 2.4 lo hadak solar energy project la tadi non Karbeng dan Mas Council kan ta tengong lo hala ku bordar kabar lo solar damdang por ta chiri binana chiri side lo solar dake bilong le lo hailam the hala ta niltum ekor 2021 ekor long solar energy project 2.4 hala solar ditung ang teknologi jadi itu offer tapi nan por 2.12 along ke hala dake Government of India atau Assam Legislative Assembly lah bangsa seat Karbeng Law dan Was Council area lo ada proper delimitation pen ada population tapi topografi langsing assembly yang boleh lapan uji keluar si tentang res Karbeng Law long arus kita misalnya buat rongkang pen amri berkarang so mesti alat ke papan di bangsa dan klaim bangsa dan itu ekonom problema posisi itu pokok tapi nampak non malam kecil bisa sainik school bolang ta kata hal ta Government of India atau kecil nexar Government of India long 11 long ada sainik school kang di konku hala so ta lata Government of India tu
hang alam jak papling dia mana silo si itu pokok nasi pinangan asai banyak gomen itu ciklen kok kita cunji pansi kami kita cunji panon anda implementation apa iklan nih itu meno media dan gomen bersama tuh adil itu mekor implement dia pansi itu cunji gitu tapi nampada itu kipu damji itu lah bareng song trop dan kipu damji mana nalo tamtang anikan hut Prime Minister of India itu malah kabar long itu malah di luring TV long wangpen kalau dah lak armung along kepang dak tekan itu long ikesok tekan dak agriculture college veterinary college tapi degree college kalau dah pangi ponpo pada dak padu ponpo alam jakarta ini prap jinben dipacunji pansin itu cuning rilo Akhirnya Prime Minister bangkrut kan itu along di bangkrut kan narat along nahalong ni kesoma di positing direkla di rata tun sidami dengan akhirnya hamjo mate kecar jo seroi bangke dui ko tas hala so agriculture college veterinary college degree college sidami da 2021 karbi kota no muesar on so long apart lo ta aso no mo hala ta pitun no prote mipiji usi ini tu mah ke darji tapi nampada nilitum kurang si bang dalo nilitum ham rakcari ahong klamon kan nilitum ham tawar nan ko beda ada political rehabilitation na nilitum ham nan pi pon beda lo sida me kerang jilang apor ni ho nilitum ham temi political along ahong jaya long itu mana dim ko nan pe ko nan di usi nilitum pini resmi long beda nilitum apil lo napen ke nilitum akidar saban wihe nilitum aparem mesin rong ke tisong asong malong kedar abang kuban ki tumang ako kami alang aso mesin pen abar sai ki bonji ala pata ben nilitum tuning rino athema nilitum han fixed deposit la lak clear check nan pi bonlo government of India government of Assam dum chelang si lapen ke karbilon to mas council benda suri poker nilitum han akhirnya nanti ponji ku walang ke klang lo tidak mela ni tu hanon lahai lak kli level na suri pokem nanti pon dah na kita lansi ni tu mahan rehabilitation ma ting ton ko lo sunma kali dia nanti anu se ni tu han kaprek rehab amolo ni tu han awar sani ku poni masih pina tu dia boy ni tu komen no bersama dengan bino to mas konsipan dia tu makilo lapen ke non hedjong ke paklang kon chief minister ko so admolir buat asuni no nami lagni ben halak kuan lun ki bonji la so wasa no tabe dia tu la barim risim orang ke ceso masong bang kuno gitu mata kalau tak tabe la haya war saina ki bonji pan dia tu akacuningri dan tu media boleh pen itu sampai paling itu lapen pada non 5000 so se Assam police no recruitment ki pon puji pula so awal syaratan itu na cu endul itu asila so awal saya cu endul dia mon kami lakukan itu mata special recruitment ma ke drive nanti ini tu nongka puna cak amulit dolan ke Charlie ke dua dolan tapi ke arta ke jogli matun aku na cak nafsa ke jogli matun dolan setelah itu mata laso awal saya no 5000 so police recruitment PG walong ini tu manta awal saya nak kipon prote mipiji usi ini tu nang tu media boy kan ini tu nang itu nasi lak keundung alam theke mata ini tu karbeng long tu mas council dan government of Assam government of India kerap itu pensi saya so nemu anda pakun uji usi ini tu media along belakang tu kenapa la apare song probatun court ke top 1021 na so ai court take nilitum court ke top batun apan jungjung kula bosun ke kali ke karbenglong peskar benglong atau kan warat patman panong si nilitum mas court kan ke top tapi na so ai court kan ke nilitum abe round and round so filal ho cingki det pena pisi pins final la solution an la hai alam tike bang tasi la 2021 KRBA import la te MOS arman pen
political ale matu tame kichu ene jadi fancy di temen pen macini dong political ale ba mancu endun dari tapen ke ladak cha pensi nang political che har jaki bangke nilitun la bangke awar sai piche thela kan matu tame pen dari athema isia song lo da EPSLC kodun latun kupilama hala nilitun tutan kan diwan ole ekor chekam tam hendel da nilitun ban hal da airport ta PAP gan patlang dun andeng da nilitun ban PAP gan patlang dun kun khidul mak soni tun theglo tadi tun anani da thanga tali dun jeji thanga nan da nilitun invoice kurbi tume piniani ban nilitun soba kuna ko bangalo abe in da nilitun MOS apanai kham khidun hala upilone seat cap hanti che hanti de bentang open ama isu LC datun MOS apan pen charchung pondok si datun ge piloma political ale ge NG datun complete isu ageluma complete datun ma political mileage di fan pina isu ageluma bundil ditun tini songkop bare isi program ge semua sama dalu marjul tu kasi alang itu mali tu di sodak kan ditun puji gantung banke political ale ke NG fan body laben nilitun ki pujigan tu mangalalo nonhen jongda sainik school komen bathelo kamar lantun bang penang am kasur political inhan kacarsi ji pananda bor ino Jadi kan ini kan tuh nanti bang lah sainik school lah sainik school lah teh pola bang gelap hello ni kacini dam tapi diom tuh lah teh bang kecing pen kitu MOS 2021 la sola ke bagi cek ke jut modera sa ta mena bulan akla masih cek pen baik ini kan dia lemang lah Karbengno Autonomous Council sitame amar farmansi karja ko lape kangi lapur mathalam athema Karbengno Autonomous Council ta ko mane kitu kala kala lo ngechi aji ta pachi aji pachak ko nge bel tuman atul aji ini so ini school TV ji ke kama khala ute hai bo tapi josi ke mata do usambe yo mai bel mate jigon be la bange ini tu masjid labda sampai hendak inghana phole podim lo make pening penekan ke potraba phangala make ada bange adon tukti kali no bang hoy tu ulo hai ada yang hana pulo sampai ke tun keong tu mati maki ada electoral rules ta kami dah juga kusini harus tapi yang hana pulo lo mati nili lo itu electoral subika tapi ini ada beberapa pakan lalu mati nasi akenang sabdo ba akenang itu pulo te nilong le tapi side school kinta tak olam te mangga de MC prada na pen inghana pole ari da tuma bhan bange ba long re dum bhan bange lagle chiri sida pon piri apa jasime per hata ka long re bange la pulo de tin thong rong hang farming society pulo pineng pe la ho tu la de kan hoke ba tu po tu 1994 dune 2000 kali 90 kalang da solom siga exact ni ngabe ni dan engkau ko ke bakto pola tu ka guri elotben di en council hal support ke sing hala bre la dola pai ko ke ka ni pai la ko ke ka stanon ba ke 3000 council be elotben aben pokta hala solong lesi non ma ke sainik school PPG 500 bihas tang lo Sekarang ini tapi dulu, partai ini bang, partai coba dari mana tulis orang lain. Nah, cuma lo boleh bangke diri si tak boleh lo. Tapi doka bono de, Karbengno Autonomous Council. Cuma lo boleh doan, kota kalau boleh tapi kota apa bilang. Aku jom saya kenal sabdo boleh tak 3000 bihas along le, allotment ke entang apa. Lasolong le boleh aku nak tuntan aku nang men bel pilot di nama